Mejuah-juah man bandu kam krina ngawan perpulungan ija pape kam ringan. Tetap semangat, meriah hukurta sebab lid lalap kesempatan man banta guna pulung ngorati kata dibata. Janah pengarapenta pas perjumpanta sekalian dape tetap turah keriahan ukur taras ketedehan teta mempelajari kata dibata si jadi palas kegeluhanta. Maka bas paksa enda mari ras-ras kita benakan perpulungan jabu-jabunta, rende kita muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 322 ayat si pemena. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ertoto kita. Bujur Tuhan isehken kami man bandu. Tuhu-tuhum belin kal kekelengendu man kami kerina anak-anakdu. Labo sekalak pe kami ngasup ersimulih nandangi perbahanendu. Ajari kal kami Tuhan, maka peratendu tetap idalankan kami, ibas kegeluhan kami. Kam dagi tetap sir kuasa guna ngajari kami bas kegeluhan kami. Ulu gegeh kami dalani kegeluhan enda mekapkan katandu. Paangkaken katandu Tuhan man kami kerina anak-anakdu. Layasi ukur kemahandu, dengan tambahkan kam pemeteras kepentaran kempaksa. Gelabanci pekatandu ituriken kemahandu sentudu res peratendu. Dengan perpulungandu pengasup gunangan tu sisa. Enda me pengendesen kami ras pertoton kami o Bapa. Mindo kami man bandu ibas gelar Yesus Kristus Tuhan. Singunasapken kerina salah lepak kami. Ibas gelarndu kami ertoto ras ngatakan bujur. Amin. Mari ras-ras kita ngoge pustaka si Badia, si ibuat ibas kitab perbahanan Rasul, bindu 10 pitu ayat 22 seh kubas ayat 20 telu. Yogeken kami isina nina bagenda. Tedis Paulus ilebe-lebe sidang Areopagus, jenarinina o kala Aten. Ngoku idah maka kam kalak si tutus tuhu-tuhu ibas agama. Sabab asum aku erdalan-dalan ikutandu enda. Jana asum aku ngenen ingandu ersembah mandi bata. Kuidah sada ingan persembahan silit tulisenna. Mandi bata sila itandai. Dage di bata si isembahdu sila itandaindu me ateku ku petandakan man bandu genduari. Senina ras turang si ikelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas paksa kesempatan nenda temanta mekapken erbudaya ras erkiniteken. Siteh makana gerejanta GBKP tetap setia melestarikan budaya karo. Amin nape lit nge unsur-unsur si mengandung unsur sinkritisme, enda tentuna lanai ipake. Tapi adi budaya mekapkan aturan entah pe orat geluh
si menjadi ciri khas, entah pe identitas kalak karo, enda tetap denga ipelihara ras ipertahankan. Tapi adi mengandung unsur sinkritisme, tentu lanai ipake, sebab lasue ras kata di bata. Ibas kita erbudaya, tentu lit aturan-aturan siman ikut tenten, gelah na banci pe kita tetap teridah, dingin pe terteh, ernanam kehadirenta ibas aturan orat geluh budayanta. Sebabna maka banci itandai kalak kita arah kebiasaan-kebiasaan geluh ta, tentu mempengaruhi kubas budayanta silit. Janah pe ula kita mela jadi kalak karo, entah kai gia sukunta, sebab krina pemere di bata. Ibas aturan budaya ajuk kita krina, gelah tetap ngergaisa. Sebab me pemere di bata mantep-tep suku. Maka lalit dalam na kita empekitik suku kalak si deban. Bagai pelabo si pebelin ka sukunta, janah lasi idah meherga suku kalak si deban. Makana gerejanta GBKP luar biasa. Suku kai pelit ibas gerejanta enda, kerina si kelengi. Sebab na kerina suku-suku silit lit aturan budayana, janah nurikan karena kebayakan di bata. Bagai pe ibas kita arkinitekan, tentu aturan orat geluh ta makapkan kata di bata. Aturan budaya labanci bertentangan ras kinitekan. Jana adilitkin lasue aturan budaya ibas kinitekan, kata di bata erguna berfungsi untuk menerangi sa, ngelayasisa, gelah na banci, kerina repalaskan kubas kebenaran kata di bata. Makana adikala si erkinitekan kugapa pe ilestarikan na budaya dengan iirgaina budaya silit. Tapi adi budaya ngencai pertahankan la erkinitekan, banci jadi pe ibas kita erbudaya lit nge aturan silapayo erpalaskan kata di bata, silestarikan si pakaikan, tapi endalit dengaje man pekenan dengan pe harus iterangi alu kata di bata. Memang sendalanan ngamin maka ngopayo. Erkinitekan ka kita dengan pe tetap ka silestarikan budayanta. Sebab adi kita kalak karo aturan budaya nggo iaturkan orang tua, subuh ibas susah, entah pe kepaten, bagai pe ibas kerja meriah. Kerina elit aturan-aturan na. Makana malam kala teta, ia jari orang tua kita, gelah meteh orat ibas aturan budaya. Adi si pepayo kita pengogen tak endandai, kuga Paulus, tupung ia bengket kukuta Aten. Tuhu-tuhu iidahna ije, sada penembahan mandi bata sila iidah. Banci jadilah menutup kemungkinan iakap semal, kin kesemalan ikuta Aten. Tapi menurut Paulus, berhubungan ras kinitekan. Rakitekan siye layang asup sini. La ipelepasna anak kuta Atene nembah di bata sila itandaina. Harus itandaina bagaimana menurut perukuran. Arkitekan si maka ia pang guna nurikan karena ketuhu-tuhun nangdangi di bata. Bagai pe karena kekeken Yesus ibas si matenari. Pengajaran na la semal ibagikan anak kuta Aten. Sebab anak kuta Aten pe nggo percaya diri ia
labo ipersoalkan na lape itandai na dibata si man sembahan. Tapi Paulus bantah na orat ngeluh. Orat erkinitekan adi nembah ningen man dibata harus nge itandai ise dibata kugakin gegeh na dengan kuasana. Arkiteken siema maka nadungna pengajaran si ituriken Rasul Paulus endandai lit deba kala lah setuju. Semaka ikatakan pe Paulus enda tukang koyok. Tapi lah soal man Paulus ikatakan pe ia tukang koyok. La pemetah sebab kai gani nakala man bana. Adi itah nanga ia pemetah labo ya tukang koyok labo ya tersinggung. Kalau si tersinggung mungkin banci jadi bagi penilaian kalak ndai katakan kalak misya merawa. Tapi Paulus bantah na iar pemetah lah ia tersinggung. Alu bagaimana tetap ia pangnurikan karena isekin dibata siman sembahan. Bagai pe kuasa silit ibas dibata guna empekeke kalak singgo mate mekapkan Yesus Kristus. Pengajaran Paulus ndai memaba ia dungna ibaba kubas persidangan Areopagus. Sidang Areopagus enda mekapkan sada sidang pengadilan guna memperkarakan entah pe isidang biasana secara umum kalak si ngelakokan kejahatan. Bagai pe kalak si ngelanggar aturan-aturan silit ikut taaten. Janah sidang Areopagus enda mekapkan badan yudisial majelis si menangani melalahal laboka sidang perkara kejahatan ngenca. Tapi pe menangani pendidikan, bagai pe menangani karena moral, bagai pe keagamaan. Sebab komunitas enda tuhu-tuhu memperdiatekan kaikin si pentingkel ibas kegeluhan sinteram. Janah sadahal si luar biasa anak kuta atenenda la alergi alu pengajaran simbaru. Sebab ikatakan ibas pengogen ta enda ayat 20. Bagai khususna ku ayat 20 sada. Ibenakan kami ngoge sa ayat 20. Piga-piga si ituriken lenga pernah ibegi kami maka merincuh kami meteksah. Kata merincu nurikan karena daya tarik nandangi pengajaran simbaru. Kala aten bagai pekala si deban siringan ikut taaten ngit kal ngeriken wari-warina guna nuriken ras megi-megi karena kai simbaru. Adi jaisinen ialah tertutup nandangi perkembangan zaman. La iar tutup nandangi hal-hal simbaru. Litmon maun dakam aditurikan kenca simbaru kami lama renda bagai narusur. Maka uga apa peban ngajar kenca nuri kenca gelah terjadi perubahan ia alergi. Laya setuju. Laya merhat ikut PJ. Padahal doni enda ras pemetah tetap ngeberubah dan ras berkembang. Tapi si idah kini rincuhan ras kininggitan anak kuta atenenda pesada peluang man Paulus guna nuriken karena kini tekena man Tuhan. Adi sinen ni jay tupung ya ibaba ku sidang Areopagus banci jadi pe sinterem ernahko ijay kari iyukum nge iya atena. Mungkin pe Paulus tupung ibaba ku basidang Areopagus enda iakap nasada kesempatan banci ia berberita si meriah ibas sidang sebab adilah ibaba ya kuje tentu lalit kesempatan na nuriken berita si meriah ibas persidangan adi jay sinen perbeben pekepeken lik kang gunana adilande ibaba kuje tentu labo pernah ibegiken sidang majelis si terhormat endandai simbelin dengan ihamati endandai banci ibegi kena kesaksin
Rasul Paulus. Maka iba sidang dai perban iidahna pe anakku taaten pe merincuh ngembegikan hal-hal simbaru. Maka tupung iberikan kesempatan man Paulus nurikan karena pengajaran kai si ibabana. Minter iberikan Paulus kesempatan iturikena karena kebenaran. Maka ikatakan ku idah maka kam tutus kal ibas agamandu. Ipuji kena. Tutus kal kam ibas agamandu. Tuhu tutus. Tapi ibas ia mujikan karena anak kuta atendai. Ikatakan kakai pengalaman si iidahna. Tupung ia erdalan-dalan. Maka iidahna lid ingan penembahan. Si ija-ije isuratkan man dibata sila itandai. Adilah itandai kuganin du banci muji ia nembah ia bagai pengakui kemahakuasan. Maka dungna Paulus ngatakan ca ku petandakan ateiku man bandu sila itandai dundai. Ida kami je hebat Paulus hari. Pang yang ngatakan ca ku petandakan man bandu di bata sila itandai du ia mesi nepalangit ras doni. Singkuhi krina isi doni. Jana ia labo perlu persembahan du sebab ia kapken di bata si baya kerina doni enda ia kap empuna. Maka isadar kena perpulungan i aten entah pe anakku tak aten adai gelahna itandaina isekin di bata di bata sila itandai anakku tak atena makapkan di bata sinepa langit ras doni ras singkuhi kerina tinepa di bata. Kesempatan si cukup mehuli banci ipakekan Paulus. Seh makana tuhu pengajarna enda. Banci mengubah perukuran kalak sinterem. Mejile ban nanuriken cala encedai. Maka kalak pe bengket rastek man Tuhan. Lang bicara min de katakan na kam perbegu kerina lakam ku surga. Mate ngekam pagi kerina nina. Mungkin kalak tersinggung. Tapi bagaimana iberikan di bata man bana kepentaran guna nehken kata. Encibalken ranan. Seh maka tuhu kesempatan na guna beritakan berita si meriah dai. Ngajuk kalak si deban pete man di bata. Bagaimin harus nape perberita si meriah. Sebab tupung kita RPI pendekatan budaya pe sangat cocok. Sehkel ergunana tupung kita beritakan kata di bata. Wakaplit ngekrina pengalaman ta pandita bagai pe pertua diakan. Adi pendekatan budaya si ban. Guna mabai kalak bengket kubas pengajaran kini teken. Enda kesempatan si sehkal jilena. Si idah ngai pernah pengalaman gereja antape. Arkite-kiteken kepala kampung dai kalak si Muhammad keluarga na penterem rehnina perberita si meriah kam mamaku kam kalimbu buku nina. Maka ibas proses percakapan si cukup gedang manjar-anjar itu rikena karena kata di bata dung na peridikan aku nina. Perban goi peridikan kepala kampung dai si jadi mama perberita si meriah dai dung nangikuti pe kembrahenna anak-anak na beberena permenna bagai pe keluargana. Jadi ijenda si idah pendekatan budaya pe sehkal pentingna guna mabai kalak bengket kubas pengajaran kini teken. Maka ulah kita alergi nandangi budaya anta. Sebab mon mawon dah kam likap bagenda, late ta keleng budayan tenda. Lid merganta, lid aturan orat tuturta. Makana sekali paksa terjadi si pernah sadakinata iidah kami. Sekala anak arkiteken yang go aktif
ibas gereja sila melestarikan budaya. Maka nina adina nandai enda lanai lit enda laban siban adat acara gereja saja nina. Runggu pelabo padah. Sebabna ianggo pengikut Kristus. Maka kainina sekala orang tua singgo meganjang umur naije nak kunina. Adila pakai adat nindu laban ci sembelah ngenca igelem. Maksudna adi bulang mama mami bengkila nindu merupakan bagian dari budaya. Adinala pakai adat nindu kata-kata sadai pila na ibanci pakai ini. Maka dungna ibas penuri-nuri orang tua ndai sadar keluarga. Sebab labo budaya menyelamatkan tapi aturan geluh. Si merupakan identitas kalak karo. Maka ula kari budaya lang ninta tapi ibas si deban si tuhuna si pakai nga, si pergunakan nga. Nah, izenda tentu kita perlu bagi kalak kota Athena yang dadai. Merhat ia megiken pengajaran-pengajaran simbaru bagai penuri-nuri. Makanya ibas aturan budaya tapi da kamlit ngenuri-nuri. Megi-megi. Ibas erkiniteken pe adinggo kita te mandi bata, ngit ka kita megi-megi, ngit ka kita nuri-nuri. Si begiken kata di bata, maka si pembarken ka berita si meriah. Bas peradatan pe bagai. Adila kita ngit megi-megi, labo banci si antusi karena aturan adat, umpamana ban kami contohna. Bicara lit acara ngembah belo selambar ku jambur, lampas kita re. Kundul kita ndu benari je. La si begiken ku ga aturan percakapan ibas budaya bas runggudai. Encenggo dung runggu man meningan nandangi mandai nungkun kita mungkin teman ta. Tanggal pi ganingan kerja nandai. Kai mergasi di lakindai. Adi pelasi dat. Tentu naku ga mekanisme runggundai pe labo terantusi kita. Goka pagi kita perlu nandangir jabo anak tajika maka ngau kita sibuk ngukuri sa ras nambahi pemetakta. Makana senina ras turang sini kelengi Tuhan. Erlajar kita arah Paulus. Ia pepang mujikan ibas kelebihan silit. Pang ia nurikan kesalahan ibas kesalahan silit. Maka itu rikena karena kebenaran kata di bata kalak petek sebab kai sikap ban nuri kenca. Kita pe bagaimin ibas aturan adat ta budayanta beluh kita nuri kenca. Bagai pe ibas kini teken maka banci kalak bengket kubas pengajaran kini teken beluh ka kita nuri kenca. Ibas pengajari kuasa kesah di sibadia banci kalak git pe bengket ipridikan jadi pengikut Kristus. Lalu bagai-bagai senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mari ras-ras kita ngeluhkan kegeluhan ta. Erpalaskan kata di bata enda. Gelana tuhu-tuhu kehadiran ta banci mengubah suasana. Bagai pe mereka nanam man kalak si deban. Paulus ibas pengajaran na kalak silar pengangka ras pemetah. Dungna pemetah dengan pengangka. Sebab engkai sikap ban nuri kenca. Mehuli ban ngajar kenca. Maendakin arusna kalak Kristen. Maka ulah kari ninta kita kalak Kristen. Ncibal kenranan pe perlu dengar kita erlajar. Entah pe banci dengar si ban ceda. Banci kasih ban lepak. Arusna lah bagai. Bagai ibas aturan budaya anta, ia jari kita menghamat. Ia jari kita merendah. Meteru ukur. Apalagi bas kata di bata lebihin asangkan aturan budaya ndai ma bagai. Jadi senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mari ras-ras kita kerina.
Erlajar arah kata di bata, gelah lid rusur gegehta, mempelajari hal-hal si mehuli, janah lagi kita alergi nandangi hal-hal si baru, sebab doni enda berkembang dan maju terus. Karena anak Tuhan kalak Kristen, harus siap ibas kemajuan ras perubahan-perubahan silit, tapi prinsip kini tekene ulah bene. Enda me kata di bata si pesehman banta bas paksa enda. Mulia kata di bata arah kegeluhenta. Bagai terpuji gelar Tuhan arah lagu langkahta. Perukuran bagai pengerananta. Selaku kita kalak karo singgo te man Tuhan Yesus. Sebab kita nggo ipekuanakan Tuhan jadi si kerajanganna. Janah siakui me ia Tuhan juru selamatta. Amin. Ras kita muji Tuhan. Janah si pedalan persembahenta. Rende kita ibas kitab dendenta nomor 333 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ertoto kita. Isahkan kami mbue bujur man bandu o Tuhan. Erkiteken katandu empersingeti kami. Gelah ngasup kami tetap paguh ibas erkiniteken. Ngergai budaya silit, sebab eipe pemerindu kapman kami. Janah ngasupe kami ngidah terang kata di bata nerangi peradatan kami kalak karo. Kelah tuhu-tuhu Tuhan si mehuli ibas budaya karope banci tetap ilestarikan. O Bapa si mada kuasa, pasu-pasundu kami kerina anak-anak andu. Pasu-pasundu kami rasa isi jabu kami. Itandaindu kami kerina. Itahdukai si jadi bas geluh kami bas paksa enda. Man kerina anak-anak ndu si sakit subuh i rumah bagi pe i rumah sakit ibas kuasandu pulih sempurna kesehatanna. Anak-anak ndu si erceda ate ibas kuasandu banci pe lampas ia terapul. Bagi pe si lolah dengan monce-once kini tekena bekas penegu-negundu paguh kini tekena. Bagai pe anak-anak ndu si genduari latih yakap narukur erkiteken pendahinna la bagi ukurna bagai pe perulihenna la bagi ukurna semaka genduari kadan ekonomina pe tuhu-tuhu man sampaten mekuah hatendu Tuhan pulihkan secara sempurna kerina pendahin bagai pe rezeki ngawani perpulungan ndu. O Bapa si mada kuasa ertoto kami man bandu. Kelah kamlah tetap si masu-masu, kegeluhan kerina, serayandu, pandita pertua diaken ras emeritus, mudramen klasis ras runggun. Terus kubas PJJ, pengurus PJJ bagai pengurus kategorial. Gelah tuhu-tuhu kerina ngasup dahi kendahinna suwe rasinggo iampeken manbana. O Bapa si mada kuasa, ajari pe orang tua gelah tetap ngitnuankan pengajaran budaya kalak karo man anak-anak. Bagai pe pengajaran kini teken. Gelah ngasup kerina ikut muat bagin. Ibas kerina aturan-aturan silit. Persembahan penggo ipepulung kami pasu-pasundu Tuhan. Gelah erguna ibas pembarkan beritandu si meriah. Ngelai dengan ngerakut kinir sadan. Silit ibas kami pe Tuhan si ngelipat ganda kenca. Bagai pe pemimpin bangsa ras negara kami kam kap empuna dengan kam sinetap kenca. Sampatindu pegegehindu Tuhan ia ibas ngaturkan perdalanan negara Indonesia.
Bagi pekrina anak-anak du iba bodoni enda mindo Tuhan perkuat atendu. Gelabahan si kami pula ibas pandemi COVID-19 enda. Sampati kal kami Tuhan, alemi kal kami o Bapa. Maka metunggung kami mindoman bandu dengan pertoton kami PR kuasa sebab kesahandu si badia kap singajari kami guna artoto. Endam pertoton kami ras persembahan kami, alo kendu kami alemindu kami sebab reh kami mindoman bandu ibas gelar Yesus Kristus Tuhan singgo ngajari kami artoto ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibabodoni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibaswari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empak kami. Ola min kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sin dekah-dekahna. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, perpulungan jabu-jabun tanggo kadung bas paksa enda. Jumpakah kita ibas perpulungan jabu-jabunta minggu sirah. Salam damai sejahtera man banta kerina, salam tedah ate, bagepe salam sitandan man bandu kerina. Tuhan si masu-masu kita kerina, mejuah-juah.